Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza. Ngende Emmanuel nk'ibisanzwe. Ubu ngubu ni inkuru y'akababaro. Umukinnyi w'icyamamare Diego Jota witabye Imana ku munsi w'ejo. Umukinnyi w'ikirangirire w'ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse akaba akinira Liverpool. Uyu Diego Jota yitabye Imana azize impanuka y'imodoka. Umukinnyi w'imyaka 28 uyu yaguye mu mpanuka y'imodoka yakoze ubwo yari ari kumwe n'umuvandimwe witwa Andre. Bakaba bayikoreye mu gace kitwa Zamora, aha ni mu gihugu cya Espagne. Diego Jota yitabye Imana nyuma y'ibyumweru 2 akoze ubukwe n'umukobwa bari bamaze igihe bari mu rukundo witwa Ruta Cardos. Ni ubukwe bwabereye mu gihugu cya Portugal iwabo wa Diego Jota. Uyu mukinnyi wakinaga satira nka nimero 9 cyangwa anyuze ku ruhande rw'ibumoso, yatangiye gukinira ruhago nk'abigize umwuga ahereye mu ikipe ya Pacos de Ferreira yahariye iwabo muri Portugal mu mwaka wa 2014. Nyuma yanyuze mu yandi makipe arimo nka Atletico Madrid, Porto ndetse na Wolves yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu yavuye muri Wolves 2020 yerekeza mu ikipe ya Liverpool. Uyu kandi yatangiye gukina cyangwa se atangira gukinira ikipe ya Portugal mu mwaka wa 2014 ahereye mu ikipe y'abato batarengeje imyaka 19. Diego Jota witabye Imana yatwaye ibikombe birimo nka kimwe cya Premier League yatwaranye n'ikipe ya Liverpool ndetse 2 bya UEFA Nations League yatwaranye n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Reka turebere hamwe amateka ndetse n'ibigwi bya Diego Jota, umukinnyi w'icyamamare watabarutse kuri uyu wa gatatu. Ubundi Diego Jota amazina ye nyakuri bamwita Diego José Teilesla da Silva. Ni umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu gihugu cya Portugal, akaba akina nka rutahizamu cyangwa se winga. Ni bamwe bagenda ku mpande. Dore amateka arambuye y'uyu mugabo, amafu n'amavuko n'ubwana bwe. Izina ryuzuye ni Diego José Teilesla da Silva. Uyu kandi yamenyekanye cyane nka Diego Jota. Uyu yavutse ku itariki 4 Ukuboza 1996, akomoka mu mujyi wa Porto mu gihugu cya Portugal. Afite uburebure bupima santimetero 1.78. Ubundi buryo yatangiye gukina, uyu Jota yatangiye umupira akiri muto cyane, akina mu makipe mato muri Portugal 2005 kugeza 2013. Yakinnye muri Condo Mali, aha na Academy. 2013 yavuyemo yerekeza hitwa Pacos de Ferreira, akinageza muri 2015. Aha niho yaje gukinira n'ikipe y'igihugu nkuru y'igihugu cya Portugal. Yatangiye kugaragara cyane mu mwaka wa 2014 ubwo yakinaga mu cyiciro cya mbere cya Portugal cyangwa se Primeira Liga. Afite imyaka 17 icyo gihe. Amakipe yakiniye y'ibyamamare ku mwanya wa mbere turahasanga Pacos de Ferreira mu mwaka wa 2014-2016. Uyu kandi muri iyo kipe yatsinze ibitego 14 mu mikino 41. Mwanya wa kabiri turahasanga Atletico Madrid, ayikinira mu mwaka wa 2016 ageza mu mwaka wa 2018. Yaguzwe n'iyi kipe ariko ntiyayikinira cyane. Mwanya wa gatatu turahasanga FC Porto, yayikiniye mu mwaka wa 2016 ayikinaho mu mwaka umwe ayigeza muri 2017 ayikinira ku nguzanyo. Uyu kandi yagaragaye cyane mu mikino ya Champions League. Umwanya wa 4 turahasanga Wolverhampton Wanderers,
Iyi ni ikipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza, yayikiniye 2017 ageza 2020, yabaye igihangange muri Premier League. Uyu kandi yaguzwe burundu nyuma yo gutwizwa, agurwa n'iyi kipe ya Wolves. Yafashije Wolves kugarura mu cyiciro cya mbere cyangwa se England Premier League. Mwanya gatanu yinjiye mu ikipe ya Liverpool mu mwaka wa 2020, kugeza n'ubu ngubu atabarutse ariyo kipe yakiniraga. Aha muri iyi kipe yaguzwe muri Nzeri 2020, agurwa amayero agera muri 41 miliyoni. Uyu kandi yatsinze ibitego byinshi by'ingenzi, harimo n'ibigera kuri 20 mu mwaka umwe gusa. Uyu kandi yarazwiho ubuhanga bwo gutsinda ibitego mu buryo butunguranye. Mu ikipe y'igihugu reka turebe uko yitwaye. Jota yatangiye gukinira Portugal mu mwaka wa 2019, yitabiriye Euro 2022, 2020 ndetse na Qatar World Cup 2022. Uyu kandi azwiho kuba ari umwe mu bakinnyi b'ingenzi b'ubusatirizi bw'igihugu cya Portugal, akinana na Cristiano Ronaldo, akina na Bruno Fernandes ndetse n'abandi b'ibyamamare. Ibindi bintu byamuranze, yakundaga video game by'umwihariko FIFA. Uyu kandi yari afite umuryango, yashakanye n'umukunzi we Ruth Cardos, bafitanye umwana umwe. Uyu kandi yubashywe na benshi kubera umuco we udashyira hejuru n'imyitwarire myiza. Bimwe mu bihembo yegukanye: UEFA Champions League Run-Up Liverpool 2011 kugeza 2022, ahabwa FA Cup na EFL Cup cya Liverpool nacyo 2021 na 2022, ahabwa icyitwa PFA Team of the Year Championship. Aha ni mu cyiciro cya kabiri ikigo cy'Ubwongereza, aho yakiniraga ikipe ya Wolves 2017 na 2018, batwaye igikombe. Uyu yari Diego Jota, nabagezagaho amateka ye. Ngende Emmanuel nk'ibisanzwe. Iyi ni Newsline Rwanda. Niba utarakoze subscribe, yikore kugira ngo ujye ubonera ibintu by'ubwenge ku gihe. Ciao ciao.